direct nety le trenginy kely akato no trenginy kely amin'ny Facebook akato. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rala Juliano RD Suan Rijab Ricardo Pereira, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Samami Joana Stanila andeha ie zay andeha tamatavy zay ka vao miala avy Antananarivo zay Antananarivo New enfant de Verrerie. Ya, asitsika prix misy débat io magnaraka asika prise io. Assalamualaikum Ustazi, mankasitraka raha tamin'ny débat alina igny. Anareo ankasitragna anareo le mpagnaraka Marcel Mohamad jiaby.
direct. Anao so hitrego amina direct. Tsy tian'ny ostazy direct zay. Dolfisy Jean Fady tsara debana regny, alhamdulillah alhamdulillah. Salam alaikum Oustaz Bakary et Oustaz Marcel. Walaikum salam. Zagny anao Oustaz Bakary. Zagny salam aminareo ny oziny Oustaz Bakary. 61 personnes manaraka le maro zay. Bon, atsika moa zany koragna kely atsika niany makasika débat satria fa manomboka maromaro moa atsika akato. Za zany misy zavatra mahagaga anahy tsy haiko anareo na mbô gaga koa. Tanareo mahakasika an'ireto rahalatsika katolika reto zagny. Zany hoe Romila sy Dadozy. Rehefa jerevantsika moa zany débat Romila zany hitatsika izy nagnano débat maro débat nataony zay tamina mety FJKM nagnano débat izy tamina ino koa tam parti izy nagnano débat izy tamina adventiste maro débat nataony karahan'izay koa Dadozy izy fa nagnano débat tamina athée nagnano débat izy tamin'ny koto fa tsy haiko na za fogna le tsy nahita fa so fogna nareo mba nahita aloha. Question zany ty tiako mba valinareo amin'ny commentaire ty niany hoe mba fa avy nahita ve aloha anareo jiaby zay mpagnaraka anahy akato Romila na i Dadozy zany zare zany taprès débat zany zare nagnano vidéo justifie tegna zare zany tegna marigny. Rehefa ohatra zao Romila avy nagnano débat tamin'ny Bartia tsisy vidéo na correction na vidéo na ino ary amin'ny débat marobe nataony Dadozy tsy ary nagnano vidéo ny justifie tegnany ary Romila koa tsy ary nagnano vidéo mitsy niarony Dadozy zany de fa Romila koa zany rehefa izy nagnano débat tamin'olo hafa izy tsy ary hoe nagnano vidéo zany izy après tsy ary hitako aloha tegna marigny izy koa hitanareo raha zany alatsaho amin'ny commentaire akato za tsy ary nahita fa izy koa fa Romila nagnano débat taminany arahantsika nalala zany tamin'ny Facebook ty takato fa nanomboka teo zany izy magnano vidéo tsy haiko partie 1 lenga voalohany lenga faharoa lenga fahatelo zany daholo raha mandalo zany nandeha koa débat nesy Dadozy igny nefa efa raha hitanareo publication zany tamin'ny zany nagnaiky débat tamin'ny Dadozy igny zany teny hoe tokony mba ho fagnatsaragna an'le raha zany tsy asigna vidéo après zany mbola nagnano vidéo koa zare zany. Les questions apetraka anahy amin'izay zany mba tiako valinareo hoe magnino zany izy koa fa za zany le agnanaovagna débat de tsy maintsy magnano vidéo karahan'iregny zany tegna marigny. Nisy raha tsy nataoko ve aloha raha fahitanareo anazy sa hoe ino tsy azoko tegna marigny hoe izy koa fa za zany le agnanaovagna le débat de tsy maintsy mijustifie tegna nefa nagnano débat tamin'ny koto nagnano débat tamin'ny athée nagnano débat tamin'ny raha tsisy vidéo hoe zao ndraiky raha araka ny fahitanareo anazy aloha ino le antony mahatonga zare zany magnano ny zavatra io. Halo? Tsy manino fa apply ka ny fanalagna. Apply ka ny fanalagna. Satria za monko zany gaga za amin'ny raha tegna marigny. Tegna gaga za hoe i raha tsy indraiky tsy indroa zany fa matetika zany tegna marigny. Mahagaga ihany hoe
Jasely tsy matoko tegna marigna. Ya, azo eritreretigna zany tsy matoko tegna ngamba zareo. Naosha Aisha, raha ny fahitako azy aloha ny fahamarinana mihitsy no tsy zakan'ny zareo. Ya, marigna raha zany ka. Za koa mety mahatsikaritra raha karahan'izany. Samamy existeu. Allah malavalanao sy ny ankonanao rahalao Oustaz Marcel. Mankasitraka e, mankasitraka. Merci beaucoup frère, sambatra zay misy anao. Ah, za koa sambatra misy anareo tegna marigna. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tegna marigna anao tsy leon'ireo dia ty anamarigny tegna mpagnaraka an'ireo reo. Mankasitraka. Ya. Sami Hussein, assalamu alaikum. Si saratsy nataonao zany fa toizy mashallah. Merci beaucoup. Iskara s'est justifié contre Bierno. De ya, efa hitako daholo moa zany hevitra antsika jiaby mahakasika an'igny sujet raiky igny satria io moa zany zavatra tsy karitra antsika agnatin'ny amin'ny Facebook ty kato tegna marigny. De za moa zany nieritreritra fogna mety sao de nisy ratsy nataoko anery zalahy de zay mahatonga anjareo magnano ny zavatra fa bon raha araka ny hevitra antsika jiaby akato tsy izy koa moa zany zareo roa zany magnaraka ny live ty koa amin'izao tsara zareo mba maneho hevitra amin'ny commentaire. Da 12 ato ve nareo mba seho le hevitra nareo agnatin'ny commentaire akato hoe ino antony mahatonga anareo lazany anareo zany magnano vidéo tsy mety vita fogna kofa magnano débat aminany fa koa olon-kafa anareo tsy magnano vidéo mihitsy. Ino le antony hein? De question magnaraka ho antsika mpagnaraka akato e. Ankasitrahanareo ve raha ohatra mbola signa débat zany ohatra hoe ataoko amin'ny dadozy na ataoko amin'ny romille sa antsika zany izy koa misy olo mangataka zany de regny pasteur na le regny antsika moa zany tsy mangataka débat sy sao de ataon'olo hoe antsika mitarika korontagna firenegna sy ny sisa fa zary le mangataka antsika zany tiako resagna aketo.
satria maro zare magnantso ana hoe agnano débat zany, magnano débat zany, maro be zare magnantso ana hoe agnano débat zany magnerana any Madagasikara di karakaran'zany. Di eketsika ve raha ohatra ka hoe mbola agnano débat amin'ny Dadou sy Romile, sa zare roa mihitsy zany atambatra antsika zany zare roa amin'ny débat io zany, sa ahoana le itiavana renazy, sa hoe mitady olona hafa mihitsy zany le olo hafa le hitantsika hoe tsy hagnano zavatra karaha izy. Assalamu alaikum avoko. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Avzara zidi atambaro mihitsy ustazy. Ya, hevitra mety zany ka. Pascalin Vilsoa, oui, toizo fa tokony mbô anao koa magnamia thème. Aiza ve de olo mikritike finoagna fô agnanovana débat fa tsy mbô olo mitady thème toeriny finoana islam. Ya, marigna zany. Amin'ny débat magnaraka inshallah mba antsika ndraiky manolotra thème zany. Inshallah. Na firy zare aketsika fa vonona fa inshallah. Alio tsapaina indray sasany. Inshallah. Ustaz Nurdin. Assalamu alaikum. Merci Zanko. Wa alaikum salam Ustaz ne. Ano sore ne Ustazi. Alhamdulillah. Atambaro mihitsy Ustazy, atambaro. Oui, ndaso mbola proposetsika amin'ny ry zalahy raha ohatra ka hoe izay le hevitra ny maro anisakato. Hitany regny farisy fa tsy mila miassume foy. Faniry Stéphane Dadou, salama frère, misy demande nalefako iny raha te hiaino tokoa ianao ary. Tsisy demande hitako aty Dadou zay, tsisy demande zany hitako aty fa tonga de alefaso amin'ny commentaire fogna le hevitranao question ko hoe ino le antony mahatonga anareo zany magnano vidéo na miresaka après le misy eloka zay nataoko ve Dadou zay ha. Ramarson Eric Manana aza fafagna le vity amizay hitany zareo Ustazy. Ya, tsy fafatsika bitika. Faniry Stéphane Dadouzy. Tokony manao débat amin'olona mpanao fomban-drazana regny anao inshallah. Ya, zany izy aketo. Azo eritreretigna ka.
Faniry Stéphane Dadozy ampiakaro ao tompoko. Ampiakarigna hoeza. Za tsy mahita rahanao mihitsy aty. Arriba. Miavaka tsara ny fahalalana amin'ny silamo sy ny kristiana. Oui, miavaka tsara. Faniry Stéphane Dadozy mbola anao amin'ny ankohe za fa voalamina. Mety zay vo nijery. Mino le loha hevitra nareo sy ankohe koa dia akaiza le télé minaovagna anazy dia karakory. Intéressant. Jereo ambany eo fa misy olona kely dia misy demonde. Ia haiko any mijery anazy Dadozy fa tsisy demonde aty tegna marina. Tsisy. Tsisy. Hatreto zandriko tegna marina mankasitraka anao miaro atsika agnatin'ny finoana Islamo mamitsika ty. Alhamdulillah misy anao. Sisa tavela entre chrétien. Oui, alhamdulillah. Alhamdulillah mo zany feno 20 ans niany avanareo hein. Zany hoe feno 20 ans niany mo zany Marcel Mohamad zany. De zay koa zany anisany mba nagnanovako an'ity live ty zany ampafantatra ny mpagnaraka anakato za hoe niany za feno 20 ans fa nidirako tagnatin'ny finoana Islamo zay zany efa fotoagna lavalava depuis mbola fotoagna fohy aby tegna marina za Islamo depuis 2019 angamba za converti. De raha ohatra hoe mahakasikasika anazy no azavaigna amitsika akato, za moa zany papako judaisme, mamako kristiana. De za teo tany elagnelany teo za tamin'ny fotoagna io de za avy takeo nagnaraka kely finoana judaisme mesirima za tamin'ny fotoagna io de nandalagna tagnatin'ny 2 mois. De rehefa nandalagna moa zany de avy teo koa moa zany satria za taloha niraka zany za kristiana nentiny mamako nandeha nivavaka. Za tsy hanogno nagnarana fiangonana kristiana io zany tegna marina fa karakaran'izay le izy tsy mety zany. De avy teo moa zany taty afara tampotampoka karaha io fogna nahita olona nagnano soala na converti Islamo fa tsy de tegna hoe arady. Taty afara converti de ligna tamina religion comparée. Alhamdulillah tsy nanegnina tegna marina niditra Islamo ary fier, tegna fier zany fa musulman mirehareha tegna marina zany. Tegna agnisan'ny zavatra zany tegna hoe cadeau farany goavagna indrindra azoko tamin'ny fiainagna anahy de le fidirana tagnatin'ny finoana Islamo zany agnisan'ny zavatra tegna tsara. Alhamdulillah. De zay moa zany nanokafagna an'ity page ty zany tsy natao andeha agnaratsiagna finoagnan'olo tegna marina fa page ty zany natao agnamafisagna le finoana le mpino Islamo zay tegna hoe mbola malemy. Mpino Islamo mety tsy de mbola tafantoka tsara tamin'ny religion. Ostazy agnotanio izy ireo amin'ny débat io, ireo mamitady ny marina sa faliny anao débat fotsiny iangaviagna anao mametraka amin'izy ireo fagnontaniagna. Zegny e araka ny angatahany rahalanay mpino Islamo akato zany agnontaniagna anare zegny hono hoe anare zegny izy koa fa magnano débat io mba mitady ny marina avy anare tegna marina sa anare zany faliny agnano débat fô de karaha
Valinareo ny raha zany mba tianjareo hita. Alhamdulillah. Allah betul falalanganao zany kely. Amin, amin. Aliko bel vola hiditra amin'ny portefeuille-ndreo baka ostazy ozongozongonao ke. Zay tsy haiko kiraiky zegny agnontaniavako zareo io tegna marina agnontaniantsika ahoana zegny rahalahy faniry Stéphane Dadozy. Anao moa ka fa agnatin'ny live ty de anao tongono koa vola hiditra amin'ny portefeuille-nareo zegny ny raha mba hita raha ataoko. Anao ty mandeha aiza ostazy? Le voyage le Tamatave zay tegna marina. Kofa nandeha nagnano débat. Ato lehibe ny DDR io Madagasikara aketo DDR. Mashallah. Karaha hitako mahay fiera ndraiky za amin'ny Islam ty. Alhamdulillah. Izy io ane hitanareo débat jiaby natao io. Maro olo mieritreritra hoe izy ty zany critique mandeha amin'ny Islam fa alhamdulillah le débat jiaby zay natao hatreto maro olo miantso zany, maro olo magnandefa message hoe converti fa atsika moa tsy mizeste an'izany amin'ny Facebook akato ndraiky hoe andeha ataontsika pub isaka teteky na raha satria mety mampiembotra an'le olo. Atsika zany tsy magnano an'izay fa alhamdulillah maro olo resy lahatra amin'le finoana Islam. Modino tsy hita nisy demande nalefako any fa ianao koa ny afaka mandefa invitation Dadozy tsy mahita demande-nao aty za, tsy mahita demande-nao aty za. Zagny ndefa demande aminao le antony moa tsy azoko any. Za tsy raha nangataka anao midira live aminah ty anao fa ny raha nangatako tao aminao valio amin'ny commentaire koa raha. Tsy azoko fa anao ndraiky koa ndefa demande aminah le faso aty de midira amin'ny live ty fa tsy za mbola andeha hikotrokotro raha marobe amin'ny téléphone ty kato hoe aiza ahitako anao ndraiky amin'izao io. Sarotra be me mamaly ny question regny takeo hoe nisy raha tsy nataoko ve no mahatonga anareo magnano vidéo. Mashallah ustazy faezaka manao dawa koa. Alhamdulillah. Mashallah DDR. Zegny. Mashallah zegny DDR zegny. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faela nangriang. Ya. Faela nangriang zay Madagasikara aketo.
vao feno 20 ans ostazy sady mbola converti tsy ela. Tena marina zany le volazanao hoe mbola nikely indrindra amin'ny ostazy zao mitafa am'zare zao. Oui, tegna marina zany ka. Raha fahalalagna ny ostazy a Madagasikara aketo tegna marina, tsy hainy ostazy re tsara hoe tsy niveau-njare tegna marina zany ambany loatra fa mbola zaly tegna ambany niveau io magnano débat io. Ary tsy mitady renfort aby musulman tegna marina hitady olo hafa ndraiky koa aloha aketo satria le ake zany mbola tsy resin-jareo e. Izy ty monko tsy karaha nataony reto le milaza fa tsy forom-piangonana naorin'olombelona reto zany tsy tongontsika agnarana fe fahena re. Karaha nataon'jareo zao nandalo teo zao Romille nandalo de nikeke daholo zareo jiaby tao amin'ny commentaire, Romille tsy haiko Ronul tsy haiko zao maro resaka atao fa dadozy le tegna mety aminao zany hoe naka renfort zany nalefa ndraiky dadozy maro koa commentaire nomaly. Za fa tsy teny raha maro tegna marina fa tsy noho ny antony hoe ndeha agnadiovagna tegna amina après débat ndraiky nagnanovako ny live ty fa za fogna zany mba ty tafatafa amitsika jiaby akato. Tsy resaka hoe débat mihitsy ty fa fagnontaniagna le hevitra atsika akato am'le zavatra jiaby mandalo. Claude Dominique beau gosse. Tsy ambelanao ma avy anao rahalahy. Asa afaka zavainao Cheikh Jesoa izy nilaza fa tsy maty ivelany Jerusalem. Ya afaka zavaintsika makasika ny sujet fa mbola tsy niany donc hein, mbola tsy zegny le live. Asio débat amin'ny katolika momba trinité mety zany tsy problème zany. Ze thème mandalo akeny atsika fa vonona amin'izany. Ostazy Ali donc afara re ataovy salama aminany azafady. Salama aminao zegny ostazy. Salama jiaby anare avy amin'ny ostazy Ali. Tsy haiko aby izy ty fa magnandefa salama amin'ny ostazy Bakary. Zegny ostazy. Ya. Mbola midola zaza zegny ostazintsika ato e. Mbola midola zaza ostazintsika ato. Inona zany nahatonga anao nizingizina tamin'ny preuve premier siècle sy deuxième siècle reo nefa zany misy preuve zany hita efa 10e siècle lasa nefa mbola azo inoana ihany momba ny débat-nareo. Voalohany tanare monko natonga zaza nizingizina hoe premier siècle na deuxième siècle satria zany io le ankaiky kokoa an'le événement zany
satria agnisan'ny zavatra kritikeny le finoagna hafan'le islam any makasika ny sujet satria hoe Muhammad tonga 6e siècle après ny raha io efa tamin'ny 6e siècle zany Muhammad zay vao nipoitra ozy zare dikan'izany zany efa le ohatra resaka 10e siècle resanao fa tsy izy zany de raha ohatra zay zany le itondrasany zare anazy bon atsika mitady preuve amin'ny 1er siècle sy 2e siècle karan'izany. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullah. Bon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atsika jiaby zay nagnaraka an'ity live ty de hoavy ela vidéo tsika araho tsy tapaka page de hoan'izay olona mangataka débat tsika fa pare fogna zany fa tsisy raha atahorantsika débat zany fa atsika ndraiky zany tsy mandeha mangataka débat amin'olo zany ialantsika am'le hoe so de atsika atao mahery fietsika atsika terroriste atsika zany tsy mamboly korontagna tegna marigna fa rehefa zare mangataka karaha nataon'jare jiaby nangataka hatrizay igny atsika zany magnano atsika tsisy olagna akeo tsisy olona atahorantsika zany aketo de dadozy joyeux anniversaire ianao de mirary soa raha tsy sahanao ny ampiakatra eto fa tsisy raha tsy nataonao ka zay le zavatra ilaiko aminao dadozy joyeux anniversaire merci beaucoup dadozy merci beaucoup de mirary soa anao koa fa le hoe anao tsy nampiakarigna aketo anao tsy hitako akato tegna marigna ary za koa tsy andany fotoagna andeha hitady anao satria tsy anao mihitsy zany le important nagnanovako ny live ty fa le mpagnaraka akato mankasitraka dadozy Ibrahim Zilatan mbola tsy afapo dadozy ato fa miteniteny foana ato amin'ny commentaire nareko haiko mahay anazy nare amin'ny commentaire fa ampatsiahivo kely ny dadozy sy le namany jiaby fogna hoe mba magnefa kely zany amin'ny magnaraka rehefa misy débat satria za zany andeha hagnano cours biblique gratuit fogna zany isaka misy débat ale mba magnefa kely sa karakory dadozy zay zany mankasitraka atsika jiaby assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.